sådan en skurk. Jeg bliver nødt til at ringe til rektor om, hvordan du fornærmede mig, bare fordi jeg er i den form, og jeg ikke kan gå så hurtigt. Oh no you don't. Oh yeah? I'm going to use my Beyond Logic to show you who's the fattest kid in school. Beyond Logic, activate. Make Amy LeBlanc the fat Danish Nadia kid deflate her belly and then explode. Måske var det bare mig, eller jeg er allerede sulten på taksejs middag. Vent et øjeblik, hvad sker der med min mave? Det svulmer op, min herre. That serves her right for being a fat ass. I hope she is dead now. Hey, whoever just made that exploding noise? Oh my god. There is blood all over the floor. I think I need to vomit. Simon! Were you the one who leaked blood all over the